Oh, number one, Baumia Bako pet one am to man no. Nipo dama kuma so. But I mean, ya Sagana for your dinner famo. But I never next 4 years once I'm a one no I ever saw to ama. It is possible. In I trouble my Kufado. But I was in the ninja. Tama de Trabitiano. This was bad there. $1 there. And you have a come a businessman for every day, every week. They acquire the man, no matter your tomb. No man, I bless you 8,000. And there, I cost 6,000. There are 600, I call 1,800. But what I say, there are 2,500. I call 8,000. 80 million. I like to it. Once I'm the account. Yes, so my bed there. I'm to try man be back. Come on, my youth no. Name in pie will not back my day. Antonium. It's not going to be there. Compare or the catcher. Say, a human here. None free education. Because after free education, still a human here. Because we have free education now, but next year, useless. Let's school one crank heading. And Kaye, come on, you say you might crank heading can for source because my youth school, you need your man and it's here. And for so then I was. Now, I said to you, I'm a medic. A canoe going in almost 21 years, I'm a school schooling in Arno. And for so the other day, I must still was ever told medic. Mahama, a pa, on China, not one be the upon man. Only more than minister, more manner appointees be our funding can the team no much no mind no fun idea take a M1 Mahama. And only everything. Mamma, me patch of more quaba. Yeah, and we are Ghana yatu yaba na wi 7 December in the kokoto aba no ye man penny fufu. Baby awoto wa aba na de call ye no. Sa nipa na na be di man penny no. me pass all there. And yes, any pan in the day man penny. Ye wo ba umia gina ye chada gina ye independence for bebre apalomu nyina gina ye se enye ye man penny da John Dramani Mahama na automan de na hwan na automan na wa be di man penny. Oh, number one, Baumia Bako pet one am to man no. Nipo dama kuma so. But I mean, ya Sagana for your dinner famo. But I never next 4 years once I'm a one no I ever saw to ama. It is possible. Okay. Also say a dear na MPP for one more anye ni year and nti dodo na MP ankoto aba and na omadi nkugu. Okay, one thing is no amafo kase kruma yedin. Na krumu nso ayedin. Na nke yese omo hwe na omoma neema eye eba fem. Ohun. Ana Ghana for so there papa your boss here was short memory. Ghana for so there. Ya nwi man da achi ho. Ohun. Free education e dey form gun kra. Omo say free education e bedi. Oh, enti Ghana for no manum ne yo mo da chance ampuntu nyuma ne de keke ka ho. Enti nyame ya adom. Na so mo sa bebe omunya mo homu ekie. MPs ne bi ya adwuma bi nso anya adwuma. Oh, enti ese no se yufufo no so bi mo so obre. Na dora nso ye phone so ayeto enya ize da bia be ko bi ya yatum. Ne nyina ka ho bi jese enka nipa ne so wonkoto. Aba na nka say people for o man so enu ntia. Oh, ana bi onso adija eni mu anenam enyina MPP for bi okra bibi bana mo yere kra na madi ajaye ni nyina aka ho bi se mento ba yese no next 4 years omunye omu ho makie na bibi eni a omunye ne fenchin na se sika obehu no modi agu ba akofo botom no munyai Na se ususu se sika sam na MPP ye de bo omosobo so wo mutua no ka ho bi ena ma na omu hu ye wo mahu me de no nka ho bebre no nka ho bebre na na Ghana for na no mo se me kwato amahan eden na ekoso de bi ho hwe me ne ma boa yeden and the scanning crowd de no na nche mo se ne ma mu boa yeden wa ye dwedeni ma mimisa ene ma boa yeden ampa se ne ma fo ka no no oh ye fo so ne de no kure nim da bia be kwa kofa bia ya tu da bia be kwa kofa bia ya tu ti na ma de ne mu ayeden ene wo nsusu se ne ma mu ayeden ama ban ye otiso ide a na se nka Ghana fo asesam de na nka no ano no oh nya no ano no wei koko nkitin wa be di bido ye hu de oyeye enti eno kra de me amahana kantamanto hema oh dabi ono de na me pe papa me pe ne sa se ye po umpo wono na aba be di ye mampani se wo se nyina ye boa no niti e de na wo hwe kwan firi ne wo se wa ba be di Ghana mampani a wo ye dwadeni obeye ama wo a wo di dwa no wo ho ahan oh se ja wo so oba obehwe ma ne ma boa ye de ne de keke ka ho no obetete so nti ye hwe no ye hwe no o me boa ye se de enye ize
dollar na ekosoro ise so betimi ama na ba fam ti e hwese obetimi ama na ba fam na enema no so obi anya bia ye dey ato ene de ekeka ho na ne nkrofo no so mo yi sa enema emfata no munyai na enyina Ghana ba ako Ghana ye pasumdwe empentokwa ya to abana wie o party a wotu koye no eho na nkudimdie ni koma wana mpacho ani ho na mtu koye bia meto ma JDM mpacho mtu ma JDM pa die nsem na wokan ye to wasuma wotu abana de ma mpacho sama okan ye to masumi se 24 hour economy na baba no manage ho pa no se obaso ma economy na dai ejina faako o man tu milket se opposition the wako position na otiso o manu tutu milket sa o man ejina faako because we na to abama Akufo-Addo ba da me akozo je ni nje hu tina ma ye de to abetia no ti so abade a o ma dollar no de enyina faako ma ye e businessman for every day every week be ko ya demand no ma je tum no ma na blessuru na 1000 and there e cost 6000 there is 600 no e ko 1800 but what I say there is 2500 no e ko 8,000 80 million I like tweet no something you can yes raw mu aso ma bede a on to ma no bibia kama ma yufu no ne mu nimpa e wo no bi akoma ye dey ento ne yam aha o dress udi kind to abani bi e de ama ye mampeni dada do danko Akufo-Addo pen enema bi a wo ye na mo ampe ususu se e na wo ye ya moni anje pacho de ni anje wo pa ye dollar rate a entumi angina ama businessman for ale de so didi agro de a se ni agro deal opponent no sa no be di ono so the order so akwatena kodwa no so de a o ma expert for ekwatena ho na no ma ye de nyina faako say 5 years na gina ho 5 years 2 years na gina ho na gina ho ya say nde na move adechia na move adechia na etumi ka gidigidi sa dollar no obefa no 4 cedi e say obefiri si 17 na sisi atiaba 14 ti nim de ya sha dollar na se a na etumi ka isi wabade a mututu no mayi no manyina faako ye de hwa ne se dollar no ene ye de ye bibia ye kra no maba every month container no ye kra ba na ye so boja for na kofa aba last consumers omo na musike yi na ase to ma bede kwa ye loan de be so yasen a ye de be ko yanim because yisika no aka 1 bill na ye tena ho esre wo mu a omo mu aye aban mu a agbedifo de ya to aba mane pa nti wabade a agbedifo de mo fin de agro omo wa ye ma dollar ye de enyina faako ya hawa ne dollar no dollar enyina faako ma ye na Ghana for ye de ye ho nto ye ayenwa be me wa ha ono de ono se na aba no wan so ankom MPP ana NDC nemo oto e de ma chada na so kwa bi bedi abo wantimi animu nkuni ye kwa bi ne bisa ne se e de na chada kan ya eto ne tirimo anti okoto aba no e de ma no papa mo akwa aba ye na ma me wa me ati se wa aba no to de ma chada no kure e de na chada kan ya eto wasuma ni to aba ne de ma no o na na kwa bedi akonde ne nsemo kan eto asum dɔɔso nanso ebi ase se ade dɔɔso e de abaafo ma obepepa enti baako ewum pa na e ka makoma na se e pushi me am di na cha me to aba ma ne industrialization no because ebi ase na dawo na Nyankopɔn kra boye no industrialization na Nyankopɔn de bo wi ase enti no bo dua obo nsu obo awia bo na tie because oni de sa na ma no be boa ye wase tenen enti no obo ma ye enti we should developing countries e ko sura China India ni ade develop na industrialization no because awiase na tisisi ana yenum se sika na de tina wiase enti wa anya adwuma nso awunya sika nya de ento ho ene wa tena asase su enti obi betu kwa America no de sika nya adwuma na okoye de okoye enti na kwa mbedi akomba ya obeka kire se adwuma na ehia na nye free education because after free education still adwuma na wohia because we free education na betena fia useless let's school one ko kran ka yeden enka ye ka ma me du ko so adwuma kran ka yeden kan fa so because na we school nye adwuma nya metifie en fa so be na wo so na ma me say to adwuma na ma medi e ka no boy ni nyina e almost 21 years amade ko school ni nyina no en fa so bi anya den ama so still was be to ma medi enti na school ko am krete ko so adwuma nya so na adwuma ana say company poultry farm mpo na aban na die
and was me menkoye adwuma mpo na month o ma me 4000 krana emfa so yede e wo so since emergency certificate okay industrialization no ya ade a o hwe o man ni mu a enipa be 70% ni adwuma ye because o ma mo ye adwuma na almost 30% because ye adwuma ye adwuma because adwuma o pay for bank ye adwuma aban ko until task it be na aban ko nya sika develop o man enti wo say ye adwuma a wo pay bit ma fa bank na bana tin task wo bibia wo ye lo bi na wo ye so akwaji da ye wo nema so nti wo kan sa nema na ma to yasum what as to yasum man wo say after adwuma wo ho a ntokwani wo adwuma wo asumdwe wo adwuma wo anka nkyere wo yire say wanyem nkoyi because wo ye adwuma wo so ye nti pay na wo de wo so wujibi nti munya mbe sort him out so atenti asumdwe ba ntokwa basabasa nyede emma even adwuma ko wo atramofo ne omo ma we sorry atotro no eso beti because o ye adwuma onya kwan nkonom nsan nkonom tramo enti no obeye adwuma ma bibia ka beti ehu say industrialization no ene na wi ase fapem because nyama ye ton ha nyina camera ye hwe nyina ye chana fo na ye ma ye enti say even carpet we keke na aban ne say o ma ye carpet we ma Ghana ha bi na investor wo pese o ye carpet wo adwuma bla be bi o Ghana na employ Ghana for be 2000 pu nya unji omuka so we check Ghana for ko mo so nya adwuma ye den ye o mbedi di bia hwe mo no mo green grass so fa nipa be 1000 nipa fa na afa but ye nya sa nya ma we nyina ti chena ni no at the end of the day ye sika na ye wo ye sa so ni na le da koma no no the way ye baller kwa no of the day we be da baller no so pentimi sa fa nya hwe ni asa chena ni na sa be fa baller no sa de ko no sa da ye product sa da be ji sika no enti asem na de bia me kan sa ye te se wuti kumase na obi tie kurase na de ono ti kumase no edua banche ne boode na odi abre wo a wo akurase seto na wo to na da mi so a wo tie kurase wo nim nyansa because wo asase e wo bibia betima adua adua nda kumase ni nato pastor watna homa kurumni no na eden adua nuane nsa de bre wato nti Ghana no se dia kwen se de wo akurase na so still ablofo na efidi ye nti ko se na efidi wo mo the feeding na be feedi wo mo so industrialization no ye niema no mo dimirika beto because mo new resource bia bi ye ne wo resources no nti wo se nke na feedi wo mo nti na kwa mbedi akolo wo hwe ne lifestyle ne life stories ene no niema bia waye ya e kire se wo mo na sa konya na obede obetimi aye enu nti na ma ye di na chi ebesi ne no papa ususu se bebi a Ghana ye wo sese no ya ready see abema independent candidate bi ababedi o mine so no kwe ya ready nanso ready ya no ne say un say e bia ne abaye kotu ye mama was ye di na tem dia fine so wanya eche akufo adon so be share bo bebre because akufo adon kan one district one factory one constituency $1 million one village one dam free education yet sika so come there it is any gene a kan Ghana de kotu abama akufo adon e de winning oba and free education pe no be one district me kura say bi ko hono man ge bi kan ma man kra o so what I say ni nyina wa meye enti nse yenye independent candidate a o kan nsema eto asum ani akoma mu a ye beto abama no enti na kwa mbedi abu ye di na chi no but as a Ghana constitution ni ma bi a nkofo bi aban no di ne to me point enti no ama independent candidate e ma kwan ma mewe ni aba because nkofo bi wa aban na di ne to me point wo mti ono no ye ade bia favor aban na o ye de wote so no ntu ye independent content kro na o ba unya sa opportunity no because aban ko to ma wa ye be wi awo sese na kwa me bedi akwa ma mbedi o mampeni Mahama his excellency na aba edie na wo hwe kwan de afini wo se wa bayi o meye ma wo ne titiri mu a mo ye dwadefue se be ye na mo be han na mi shirawo on say ye bu baba no ye ni Mahama excellency Mahama dia ma cheda nkofo ko ye ni aje kese pa no na kwa mbedi akwa Jesus no ba ye na ye hu se Mahama ye de born nsem ma no because that means a chese oyobi ofolo na kwa mbedi akọ nti tie ne nsema na kwa mbedi akọ ye de eka ena onim niam nso a waye ye okuru me because kwa mbedi akọ bie ne ma me hotel no prama no me so say Kufu Ado yire ne kotwa ahomanim that means mpanifo ni nyina ye de omunnim no omunnim do betimi aye nti ye hwe kwa ne say Mahama epa ontwe na kwa mbedi akọ me no onne mo onye ni minister mo on man appointees bia on fa nka ne team na omudwena oman no ho no on fa na idea keke emwa Mahama eno ne ye hwehwe